hena ruo ndaiguire ntano waku na gutire kindu kiuru ta hindi konya muciari arari uguo ukigwo muciari akora nenie ndagukuire neno manya statement iria kuma hau ni haritu no ngikaigwo muciari waku ni anjia kwaria ati horo wa nyondo horo wa nda tafadhali thie mwaraniririe mwethe atanaria ringi tando mutoro waku no thukire hau we muhonoku ndikana gurio borothi ndauga mutoro waku no thukire hau we muhonoku. There are principles on a way muhonoku you cannot violate. You see, there is what called saving grace. That's one dimension of grace. There are almost 10 dimensions of graces. So saving grace is one. Na wahonokari runa menya still dumete goko thi na hena principles yekuo na nikio ginya horo wa muciari o ni undu waretio thini wa kirikano kiria gikuru no kari thini wa kirikano kieru ato wa mutiari na wa muigua ri ni riathani isi rina ginya kiraniro ati no ikaraga miaka mingi. So meaning no wage kuigwa muciari waje kuigwa nira guta ciugo ta isi cia gwetwo haha mutoro akuthirire hau koto eruo ruria gereire ko ginya ndukihurira thimu kotoi mathina maria ndagereire kotoi ndaga kwihumba netaro waku hindi o we ndumakaga uthio kanyo na ku njohi ugoka ukimurumaga hindi o ndumakaga ona ndumuhe agitio kana ona ndumuyagira thimu ona tigo uguo borothi he maundu na twarie ma tutangiekire aciari me hau ndungigucia ndigira muciari hau ndungikisi muiretu muciari hau no nduku ici ndreciria andu mabati kwarĩrĩria na mandĩko maya kokotoi wewe mwana wa nda yakwa nigetha nginya gitio kiria aciari mabati kuheo maheo tondu undu ucio no wabata muno na hena revolt angithie no in fact kejariema ko ria andu aingi matia pastor ao niguo matia aciari magire mbere kejo kire ringi kwa andu ingi uria matiaga hunji yao niguo matia aciari yao magire kunene muno. I agree. Frodi tutithicere kwa mucirika umuthi wone kana gikombe kiria gikabati gitikurutwo tunyure kio tuticere mucirika wone ginya thani iria gucomoro hau nduri warira we na muthuru wako imagine ukona hujeni maratugwo muno ati muhujeni wacere gwaku ainoke kuna ngoko no mamu anyuoka githani kiria kihana oro uguo nikio ararira ona ndangithijirwo guko no muciari one mama mama no pastor let me tell you hena impact mamu anyoge kone pastor atanginegere mutoriro waku so na no wega kumenya haria mumanite na mamu anyu no wega kumenya haria mumanite na mamu anyu no wega kumenya haria mumanite na mamu anyu tafadhali acera ona kene arire thaniyo ini dika konye niko na thani ginya omire gicagi stari ciariro ginya kabati nene we ire ciale kuari tiahutagio muno ciale cia specific yes okona ginya daisi dia gicagi ndacera my mom garwa magona thani ici ni ciaguritwo tene na thani ici stile ciahuthirwo na gaita mecio othe ukora cirio hau ginya birika ya taka muno ni ya gucavu ageni uruga ati Faruthi na umuthi okona ginya mutungatiri kana bishop agicera gwaku niko hatagwo gukarugite wega gugathondekwo wega gugabangwo muciari agicera ndabangagirwo no nake ndakarugwe ku ndabangagirwo kaga gutio niki gitio kiu kia muciari wega gubangirwo niki ndaigirwo giti wega onake ni igirwo giti wega ne athondekirwo wega ni aroka mamu ni aroka ni guthondekwo wega tando nake ri ena kirathimwe nakio nikio urona ru haha
akiarie mamwara mweri remweri akimwariria aramuratere wewe mwana wakwa we mwana wa nda yakwa so no wega ngikura maundu maria ndirakwira ni njiguite ruo ni tando waku ni ne nigukuite meri kenda niguo ramuririkania koguo tokorwo we mwana ta no korwo we mwana wakana niguo kwa adoptete ni tugo kwa adoptete aramurikania we mwana na ni ngukuite na nda yakwa na no wega ririkane no wagukuire na nda. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.